Whakaalofala iatu, whakaue ko liu wheleweia ke tau uawhe ofu maono nei. Hanei hatu tūru do wala tala tutupu ke lanta ia moi a whewhinei. Whakamua, ko poke e whaitunga he maanga ko tuapa uho motu he awhlaile ko mole ke lanta ia moi whakalilifu anga whakahiku mai palemia kua okioki ko lilifu ko sani e lia langangingi e tāma lakatani. Tokolonga i tau tangata mo tau lilifu he motu kua tolua tuai ke whakamawhehe lilifu palemia. Ko hana mga whaua kua hohoko mai he tau puhala loa moi mamau tali mai he mga hauni o kio kia ia. Ko tau sia i tau whakalilifu anga whakahiku ke he maanga ko Wellingtoni si tau se foki ke he maanga ko Okalana tota mai e i hana sino ke he motu ke he awhlaili. Pese he toe uha mo e Havili, kai o atu e tokalonga he tau tangata ke whakakise e anga whakalilifu ke he maui aonga he palemia he tamanga hala he motu ko Niue. Ne whakamatala e hana tama whiwhine, Mrs. Gayleen Wilson, mo e puhala atu e tau mahanatu whakaue he mga whaua ke he tau tangata he motu, ke he whakatuwhono, mo e maanga ko tuapa uho motu ke he whakawhileweianga mai hala o tūrua matua. Lilifu he ikiwaka whakamua ha Niue. Tau mamatua e ke pule. Lilifu he tau iki pule. Tau tū kotofa he whakatuwhono Niue. Tau tū kotofa he ekalesia maupopo he maunga haulive. Tuapa uhumotu. Hofi atu e tau whakaalofa lahi ki mutulu osi ki he ngoa he hatau tolu e iki ko Yesu Kiriso. Whakaue, kua fuaki e tau mga ha mutolu, ke whakalataha mai, ke whakalilifuanga whakahikua nei he mautolu a matua whakahele. Kia koe e haku e matua, whanoa, kia monuina e hawa whanonga ke he koutu he langi, ka alofa lahi ki a mam, kia tū tangaloa e whakalofa noa he matua he langi ki he tau mamui he tautoru osi, ha tautoru osi, Yehova e maha loto au e tulou. Ne whakamatala foki e taha he hana tau matakainanga ko e whakatunu whono he whono ke pule he mga hala ne palemia ia ko lilifu ko tama pusimani. Ue aho he tangata. Tari mai singa hau. Taha e whanau mai ke raurangi. Ua ke whano kehe mai he raurangi. Hanei, ta koto tu ea ia. Ma whano kehe tu ea ia me raurangi. Wheno ko furu e tau. Ma wehe anga he atua. Ne te mai e ia tangata ke raurangi e wheno ko furu e tau. I tue wheno ko furu tau he tangata. Si whakataka e he atua ke le waki ni he tangata hana moi. Mai mga whawa. Gayleen, Robert, mai mga whawa. Nili weke e maturu, e matua nei ke hongo frumahiwe tau. Tōta, ka mitaki haia. E hana moi, koe ngahua, ke maua e hana pini, me no whaanga toko runga i note whakatawharu Niue. Tuli. Loki. Longa e luo. Keu. Ke hako e ta puhara he hana a kautu ko Niue. O huku whakena ke tau mena ne manako. Me politika ne nofo ia. Me hana ngutu malolo. Ko whakamatala e hukui palemia lilifu esa mona ainu ke hukui e palemia mo e whakatuwhono, hako anaka i nofo e palemia ko tangilangi ke lata mo e whakalilifuanga. Mahi ngoa he palemia mo e whakatuwhono Niue. Ko tū atu au, mo e hako a loto whakatakolalo, mo e whakaue. Ke whakalilifu e moui mo e taunga hua, he lilifu ko sani e lia langingi e tama lakatani. Ko mga halahana, ko takitaki he kautu foki. Ko maeke ke langmatai e asihakianga e whenonga ha Niue.
koe motu whakatu whano tū toko taha. Koe tau manatu ke whakatu tuku, ha koe mahani he anga motu ke he mga whaoa, tuku a te tau whakaalofa lahi, e te ki taki e kautū, mo e whakatu whano Niue. E whakau e whoki hakotaria e mtolu, hana manako ke liwaki mai aia, ke tuku ke he tapa he hana matua whiwhina. Thank you. Mo pehe atu whoki, kua whiawhia lahi ni e kalesia, ke langomatai e manako ia, ke he hana tukuanga. Na ia kua whiawhia ke pihi atu, mo e whakau e hakotaria e mtolu, hana ori, ke liu mai. Aini ke liu mai ke he motu, kai tuko ia, whakataha mai hana matu i whine. Hako mena whailea whoki, ne manako ke tuku tāpe he putuiki kotongia. Kani ngā mamao ngā ia ne wala ia, mō mautoro ke whahanei ke mohani he tono no whanga he tau tangata. Kai whiawhia whoki hako fukui, he hako matua, hako matakainanga, o tama, taha mga aho, hana tau ngā hau pesini, kua nākai katoa toa. Koe mga aho ni osia e whakalilifuanga, mo e mai ki whafo ke lata ia mo tanuanga. Ki sia e momoko he hana tau whanau, hana tau mokopuna, kua loa e puhala he whenonga mai ke liwa ki mai lilifu palibia ki he motu, ha koe hana tau manako ke tanua ia, ke tapa he hana tau matua. O whakakese e whakalilifu ke he wholeni he tau leo leo. O fua ai hana puha, ta atu ki loto he whaitunga, mo e tātu ki whafo ke he hana no whanga mau. Ko mamano noa e toko longa tu tangata he mga aho ne whakapā i tau whana, langa whā. Koe whakalilifuanga kua lata mo e tonu, ha koe mui aonga ki he motu nei. Koe palemia he taha waha, koe whakalilifuanga ki he mui aonga, koe toa whinatu ki he tau whilakutaki, ke leweki e mawhala ki he tau motu he lalolangi. Koe lilifu ko sani e lia langi e tāma lakatani, ne toka e mui anga nei he aho hongu furuma fitu, he mahina i anuali. I ne awhi ke he maanga ko o kalana i Nisilani, ne whakamoria i e maweheanga he motu ko Niue mo e kautulahi ko Sihamani. Mai longa e PCA News ko whinatua waki e palemia ke e tause anga nei, mo e naka inofo ia ke lata mo e whakalilifu anga whakahiku, ke lata mo e palemia ne o kioki ko lilifu ko sani lakatani. Koe whakamolianga he maweheanga nei, kua whakawhitāngia e palemia lilifu Dalton Tangelangi, mo i ki pule he motu ko Sihamani, Dr. Johan Wadpool. Kua moa e whakailoanga mai he whakatuwhono ki hea whiawhi neawhi mo pehe, kua whiawhia lahi e whakatuwhono, ke whai maweheanga pehe nei mo e motu ko Sihamani. Pehe ai kua mahuinga whoki ha kua talia mo e whalanaki e kautu ko Sihamani ke he tuanga tonu hia he motu ko Niue ke whakalaulahi hana tau whehanga ianga mo e whalu he tau motu he lalolangi. Kua whakakise whoki tau manatu he palemia mo e pehe ia, koe tau whekau mahuinga nei ke lata mo e motu tose tunga Niue. Ke maeke ke whamoli maweheanga mo e kautulahi ko Sihamani. Koe puhala po ke taha he tau puhala ke hawhangi ngutuhala ke he whalu he tau munuina mo e whekapisi ngā ke atu ke he tau kautula lahi ke maua i tau munuina mai motu. Ne whinatu paua ke palemia ke motu ko Nisilani ke lata mo i tau seanga nei nā kai nofua ia ke lata mo i whakalilifu anga whakahiku mai palemia ni o kioki lilifu sani lakatani hea flaili kua mali. Kua leo mafutahake e ngā ngāo pikisia hake he tau lima, tau hui mo e ngutu he tau whānau i kiki ke tau mangaho nei. Ko e laulahi i alau tolu nei ko e tau whānau i kiki, nā kai whai i alau tolu nei lahi e tatalu ha ko e ngā ngāo nei. Pehe e whakailoanga ko e tau whānau ni moua e ngā ngāo, ko lau tolu nei uatu ke he aonga he tau whānau i kiki. I ne awhi ko whakailoa ai e whahinga hoa pui ngā ngāo, he whahinga hoa malolo sino, ko e tali mai he tupoula i ne awhi, tohon fumatoro e whanau nei loa ko moa ke ngā ngāo. Toko whālau tūru ko malolo mai ka toko hewa anga ia ne moa he ngā ngāo. Mai longa e PCA News ko pātua e aonga o whanga tolo puru, ke lali ke tauwhi ngā ngāo, ke aua whakapikisia atu whoki ke whalu e tau whanau. Pehe mai e whahinga hoa pui ngā ngāo,
Koe ngā ngāo nei ma fisi ke pikisia, koe mena ia kua oli atu ke he tau mamatua, ka kisia kua vela e tama, mo kisia e tau matamotu ke he tau ngutu, tau lima mo tau hui, siliveki e tama ki kaina. Kua lata ke tumau ke whakangahua e tau pipuianga, ke holholo tumau e tau lima mo liveki whakamea ke he tau whanau i kiki. Ka kisia kua nākai malolo e tama, si kumi langawatai atu ke he whalenga ngau. Ka whaihuhu, si kumi atu ke he whahenga hua malolo sino. Whiawhia lahi e te kitaki he aonga tuku lunga ko Charles Ioane, ke he tau ola ko maua mai ke he tau whakakoanga NCEA he tau whanau aonga he tau uawhe uafumalima. Kua whakawhanu mai e ia ke PCA News e tau ola, kua maua he mga honei. Kai pehea ia, nā kai la whakamaupo opo si whakatali ngai ni whalu he tau whanau, ke maua e tau ola literacies pia whoki mo numeracy. Pehe e takitaki aonga Charles Ioane, whiawhia ia ke tau ola he tau whanau aonga, mo whakaui e whokia ia ke tau whai aonga mo tau tangata ngahua he aonga, ke tau ngahua uka he tau. Pese he longa e tau tule he mai he puhala. Ko lau tolu e tau whanau toko ua fulu he wahanga hongfuluma tolu he tau kwa mole, toko hongfuluma taha ia lau tolu ni maua e whakamailonga University Entrance, ko limu fulma lima pasenia ia ni paase e UE. Ke lata mo lau tolu he wahanga level tolu, toko hongfuluma ua mai he toko ua fulu ni paase e weweheanga tolu he NCA, ko e onongo fulu e pasenia ia. Ke lata mo lau tolu he weweheanga ua, toko ua fuluma walu a lau tolu he katoa, toko hongo fuluma walu i a lau tolu ni maua i tau whakamailonga he weweheanga ua, poke ono fuluma 5%. Ke lata mo e weweheanga taha, toko tolu fuluma lima e whanau he weweheanga nei, toko hongo fuluma walu a lau tolu ni paase, limong fuluma taha e pasenia ia, i a lau tolu ni maua e whakamailonga NCA he weweheanga taha. Koe tau ua awhi mai ua fuluma wha, ne nākai mitaki lahi e tau alaha lau tolu he weweheanga tolu. Koe ua fulu ni e pasene ni maua e University Entrance. Ko whakailoa ai he whahenga hua taonga Niue e ne awhi e whiwhilianga he whonu ki pule ke lata mai komisina mga hau Niue. Ko whiwhili ai e pulutu ko Dr. Matangi Jese Viletama ke takitake e komisina ke he tūru tau i mua. Ko whiwhili ai whoki a Mrs. Sawena Tānaki mo Mrs. Melanie Maia ke ai mo tau komisina. Tōla lawhi atu ki ai ke he komisina e tau hukui whiwhili mai he matakau he tau whiwhine he motu, pia whoki mo tau hukui mai whiwhili mai he matakau he tau whāta he motu. Ko e tau uruwhuka tōnu he whahenga hua tāua Niue, mo e whahe whakako e tau ex officio ke he komisina. Ko tuko tu whoki e tau whakaue he whahenga hua tāua Niue ke he tau tikitaki, ko whakausi ko ia ko Mrs. Whahale Ioane, mo e tahu kui ko Reverend Navy Salatielu, mo Mrs. Moka Tano. Tōlu e tau he tau ko whaanga ke he komisina he mga hau Niue. Ko te whaheta puka maale ni liliu mai ai ke he motu e tau tikitaki, he kumikumianga ke he vevela he tau whale no nofo he motu, ko e pulutu ko Dr. Noah Bunkley, mo he ana a whaianga ko Professor Chris Bullen, ke lata mo e whauru he tau wala whakahiku ke he kumikumianga nei. Pehe mai e pulutu ko Noah Bunkley, lahi e whakau e haana ke tau tangata ni talia ke lango matai ke he kumikumianga nei. Mai longa nāka i hoko sia e tau numela ko manako ki ai, kai mua atu e mahuinga ke he wala whakahiku, ke pota mo haka ke he tau tali halau tolu. Ko manako whokia ia ke whailoa ke tau kaina ni puto ia ke he kumikumianga kai nāka i wali e tau whali, tō whuaki e tau wali ke lata me tau kaina ia. A manaki ke tau se ai ka mole e mga hala toa wha, ke o atu e matakau wali, ke wali e tau kaina ni puto ia ke he kumikumianga. Pehe mai e pulotu ko Dr. Bunkley, ko kamata whoki e kumikumianga nei ke he motu ko Fisi, mo ngā hua au loa e alau tolu mo aonga pulotu Fiji National University ke tau se kumikumianga ki ei. Ko e mahuinga he hokotaki ka maua mai he tau kumikumianga nei, ke he tau tauwhianga ke lata mo tau motu ne lauia lahi, hako e vevela he la, ke maua langomatai tunga i tau wali pehe nei, ke tukutuku hifo e vevela he tau whale mo tau kaina no nofo. Ko e tau langomatai ke lata mo tau moui malolo seno he tau tangata ke he tau wahane ko lauia ai ke he hiki-hikianga he matangi mo ka lai mete. Kisia ai ki he oki-oki whahata puka male, ne tō lahi e uha mo he wili ki he motu.
Ko whakailoa mai he whāhenga ua fōwhanga matangi, ko e tūmau e tau hata ki anga matangi malolo, ke lata ia me motu. Ki sia ko aloka lahi e tahi, si pia fōki mo havili lahi ki he wholu he tau matakawi. Ko veli e tau akau he hala, si he wahalota he maanga ko lofi, he maanga ko la kepa. He e taha whakailoa anga mai he whāi fōwhanga matangi, tō pehe ne e matangi havili, tō tō e uha, mai loka lahi e tahi, a te milino hifo ke he aho lotu a punpongi, a manaki ke milino e matangi, ke he matahiko he whāi tapunei. Kai tūmau ke whakanoanongo ke he tau whakailoanga, mai he whāhenga hua fōwhanga matangi. Pēnā hatu tūru tō walatala tutupu ke lata ia mai a whiawhinei, no nau whā me munuene pō, lo sana son haulo nego mawehe atu, munuene pō.